Ngakubingelela kuphinda kubi lapho ngekho lombuso njengamanje ukubingelela yena mathi ndacabanga intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali ethi bazi ngana kwethu ngabuza ukulakho lokuqala uliyenze okulungile mntana sekhaya press subscribe button lapha ushare uphinde ucomment ungakhohlwa ukulike khona uzothola special notification engane zakwethu ngiyakwamukela kuyintokozo ukuhlangana nawe la ekhaya uma ukuthi usuyingqole nje usuhleli la ekhaya ngiyazi ukuthi zikhona inkonzo ezithi hayi hleli nawe Mathinta kwiGuluva TV wena uhleli usilethele ezimnandi uphinde usilethele ubumnandi uphinde nje njalo ngaso sonke isikhathi uhleli usivula umqondo. So ngane kwethu namhlanje ngiphathele ivideo yakhe uGotole echaza ngane kwethu echaza kabanzi ukuthi ngampela kule mission noma kulolu hamba nalo uyahlukunyezwa futhi bayamsabisa ngaso sonke isikhathi hleli bemthreatenisha kodwa wenza show ukuthi mangabe umsabise ku TikTok uyakublock. Kube sechaza ukuthi cha iqembu yena afuna livote lo noSomatekisi ama security abantu abangaphewa 35 ama graduate angasebenza ama 2000 aholo 350 ubalile nje ubalile ngani zakwethu nawe mawuthi khona la ukhohlwe khona ubalekile nawe sibala othisha sibala amaphoyisa bonke abantu esithi bayasebenza noma abantu esithi babheka imindeni kodwa abangaphansi kwencindezi yahulumeni abayizwa ngekhwepha ngane wethu ukubale yonke into wathi uzoliveza ngokusobala ukuthi ilona liphi iqembu elingathembeka ngevote. Okubuhlungu ngane wethu ngiyafisa nje sithi uthasithasi kule nkulumo bese sidlulela phambili enkulumweni kaGotole. Singaphatheka kanjani mangathiwa iMK iyilunga leANC kodwa lizoqoqa amavoti ngendlela yokuthi ANC ingabe sahluleka manje ngoba amaqembu lawa amanye abukeka powerful esingafanisa kona iEFF namanye amaqembu ala eduze. Ngane wethu noma ngathi ubaba uZuma owakithi siyamazi wasenkandla siyamthemba kodwa uke waba kwiANC yabo uzenzile izinto ezinhle njengamanje nje obeshethi uzovikela hayi kulungile ngane kwethu asilela na ivideo yaGotole lokho kunye sobe sikubone kulungile kubamba na ivideo ithokozeni atheka atheke thina sinqonda ngqo njengokufa ngiyayizwa leyo nto wonke umuntu ola laba ensibenza ama-account lawa ama-account lawa adakiwe bazama ukuzo atheka athekeki-ke mina inkinga yami leyo angeke oyuza laba oyuza bonke bawoyuza abadeleli angeke nikubone inhliziyo ibuhlungu abalala ebusuku ubona ngama-followers awu-4 awu-5 awu-3 awu-2 inqwaba yeyi uyabona abafowethu ngifuna ukunitshela usazonyiwa niyezwana usazonyiwa kusazoshuba sikhathele uhulumeni ka-ANC sikhathele bazowacreate lama-account abawoyuza beze bedele mina nginilanda ngqo nge-account yami Gotole nombolo 73 umfana kaNkomgodolo umfana wala ematekisini umfana walapha emsinga kwama-Joseph Omoroyi uye lo qaleni bengakhela lapha kwamabaso ngathi utha noMadebe sayokwakha lapha kamaJozi uye nje lo akekho omunye so kuzofanele nje understand ukuthi sengiphezulu kwenu and it's about time now to make change. It's about time to fight for our country ngoba uRamaphosa necabinet yakhe nohulumeni nje wonke kaANC uhulumeni wegebengu uhulumeni ophethwe isigebengu esitshontsha imali phansi kamatrust so kufanele ukuthi this thing must come to an end. Ngisho isilungu namhlanje uyangithanda awungithandi fuseki noma ngangenyanya anginandaba okusalayo ngithi niyaphuma noANC niyezwa umfana wamaJozi lo uNkomgodolo umfana kaNkomgodolo niyangizwa ngithini kuzoba njalo kuze kube njalo kuphinde kube njalo futhi iqembu ngizolimemezela kwelinye lamahotela atop seGoli kuzobe kukhona abe indaba ngilimemezela nisokunyani nalibe ANC bonke driver the 95% of the drivers all the securities maybe ama security now 95% uyezwa uzoba ilaba bama criminal record labo kungabo 100% labo bama criminal record uzoba ingane ijudeni uzoba bomama abasebenza ezindlini bese kuzoba ilabo mama abadayisa etradini njalo ama metropolis anithathela impahla zenu niyazama lapha nitshontshela umuntu nibeka ukudla kwenu emgwaqeni kodwa efika ama metro ethatha into zenu abuka umhlolo umama ekhale ngathi kufiwe ekhalela nje into zakhe istock thothi leyo mali uyithole somewhere wondla ingane
kodwa uhulumeni ka-ANC ukwazi ukuthuma amaphoyisa ezothatha izinto zomama esitaladini. Bukani ufani Mnguni before ngimblocke ngiyambona ufani Mnguni ngiyambona mana ngibheka ukuthi nama-followers amangaqala bukani ama-followers akhona athi 1300 bukani akunaso nesodwa isithombe we mana ngikubhlocke nkosi yami isono uzoba ilaba abano 35 years nina na 35 niyazazi ukuthi u-ANC uthi nama-reject niyakwazi lokho angithi uthi ningama-reject akukho la ningasebenza khona umsebenzi kahulumeni ongawutholi una-35 so what is the use ukuthi uhambe uyofaka ivoti lakho wazi ukuthi ngeke uzuqashwe vele you are reject yini enizobe niyenza so be careful mina njengogodole njengoba ningibona ngilwa kanje I'm fighting for my child ukuthi lolu daka lolu engingene kilo ngingabe ngisangena ke ingane zami ingabe sangena kilo uthiwa nje ma uno 35 years you are reject uzovotelani una 35 years ngoba ama-forms kahulumeni athi umuntu ona 35 awamfuni ma una 35 bathi usugugile umdala awufuneki ma una 35 ma une-criminal record ithupha lezi ecindezelwayo lapha bathi uma una-criminal record awutholi umsebenzi kuthiwa you are a criminal uyisigebengu uyiqili uyisigebengu abakufuni uzovotelani pho yini kufanele ukuthi uvote uzovotelani ube une-criminal record woza la siye eqenjini leli ezosusa yonke le nto odriver lama-license lawavuselelwa now and then ngoba kufanele ukuthi kudliwe izimali sikhathele we sick and tired of that rubbish niyangizwa ngithini we are sick and tired of that rubbish bese kuzoba yini ama-graduate ugraduateile uthisha fune ngabe uthisha fune ngabe ummeli fune ngabe uyini ugraduateile uhleli kini omakho bakufundisa ngemali eshisiwe niyayizwa leyo nto leyo bakufundisa kodwa uhleli kini awusebenzi uzowenzani kulandwa abantu from outside the country ukhona you are a graduate yini into ozoyivotelela u-ANC pho bo-truck driver ninama-code 14 kufuneka ilokhuzana kufuneka isipiliyoni kodwa umuntu oqhamuka from outside the country abasidinga isipiliyoni kuwe kudingeka isipiliyoni cause abaqhamuka ngaphandle ama-cheap labor wena ufuna imali eningi ngoba ukudla kuyadula le South Africa ingakho sifuna imali eningi masihola kodwa kuqashwa abantu abavela from outside the country vulana amehlo nini vulana amehlo omama laba sebenza emakhishini uma wakhe esebenza emakhishini uyazi ukuthi usesebenze for 30 years u-ANC uphethe akaze kukhulunywe umuntu osebenza ejardini akaze kukhulunywe ngayo ilokwathi nhlo akaze kukhulunywe lutho uyafanele nje no-driver nama-security axhashazwa mhla namalanga uma uthi uyakhuluma bafuna ukukuxosha noma bafuna ukukubulala fuseka Nzonya uNkulunkulu ushembe buka angitshela isikhathi sokudlala siphelile isikhathi samapopa esiphelile manje bahleli no code 14 ngihleli ngithedekhe aniqashwa hayi ukuthi awufuna umsebenzi uyawufuna utholi ufune kuphinde wavota futhi vukane emaqandeni ukudla kudurela uthi akube kuhle ulokho ezontshela ngama-350 uthi ama-350 nivula amabhizinisi nithenga amagrosa yiphi igrosa ethengwa ngo-350 iliphi ibhizinisi elivulwa ngo-350 vukane emaqandeni vukani emaqandeni lo 350 ngabe bawuthatha bawuhlanganisa bayovula amafemu ngabe kuvula amakhampani nikwazi ukusebenza bese kuzoba omaka enzo lalelani webomama webomama bengane zethu webomama bengane zethu nisufuna ukuba okhamisa ngithele uhulumeni enihlohle ngemali yengane yini ningafuna ukuvota nivotele iqembu elizoniqasha nisebenze nikwazi ukondla izingane zenu ngendlela eright
ngoba vele le mali anikeza yona lo Ramaphosa anichaphaza ngayo manje oyihola vele aniyiboni vele nithathe nonke niyiphuze niqede iyeke leyo nto leyo iyona into enikhubaza imqondo ukuthi ningakwazi uyabona mawuhlala ingane oyiphakela nikeza umuntu udobo umtshela ukuthi akalahlele kanjani ngaphakathi ukuze ezokwazi ukubuya nofish ngeke njalo lokho wabuya nofish ungangifundisi ukuthi udoba kanjani ngiyawezwa ngithini sengiqedile futhi bengizonitshela nje lokho ukuthi very soon I'm going to announce the party that we have to vote for ngiyangizwa ngithini kini ukuze sizokwazi ukuphuma ezweni lokugqila eGibhithe sihambe siye lapha ezweni laseKenana sizokwazi ukuphila kamnandi ngeke ukulokhu iANC lokhu iyaphuma iyoqamba amanga